Mugusi. Manjito murgeria bwita seni yen Soko TV niko cyaragire cyensa ikomeye cyabona margoba kinga kina kwariganiriya mangana maya asinchira yo wenge kana sweke eritariane Diana Demo. Togo chaka bene kurwa ase county ya Kise nigo sale nene yanekiwa obutukobo kira rero mega yomurero munene gusamba inyumba yoburaro yabamura ase skuru ya secondary ya Majimazure Makeup county ya Nyamache ibungi yabo basi county ya Kise jakyo butukebwa chakiwe bene erikwenekia ekyo kerete omabasukano yo wo murero. Kuna maji mazuri ma. Olete ruhusa wa moto. Olete maneno wa mazama ya. Tatu itona roho. Bwana. Yesu Kristo mjamano mwana unatayete. Nje ngoro kumara chuma principal ya Majimazure Secondary School. Mo chando bete igoro butuko. Sera abana baringe preps. Umuriro gateke dom umuriro yo sambite bintu by'abana byonsipi lakini mwana tayumye tekiagira monsipine birasi balenge bono iga ekero umuriro yo gete ntu aminyogete toka kolekitwale konyara tokabika abana bakasoe birasi bakarara sitwa improvise iti mbuya baraire babuka biya twabakwanire abagani bachira abangi bako bakwanira very settled bachire birasi bwe skuru ya Majimazure tosinyire twetiganire na abana marangeti twawurite abande bagachire skuru bona abana basambiri bakamarangeti batigira abana bamwabo meji bakalibuko kurara bose ne skuru nero yayi abarai mutale go cyamo mumanya mu cyandure nge skuru bage skuru gacha kuya abana bagokura bagoteba ngayayo umuriro bwatire minyoka motokonye nabo twamnyogete amaene tokaminyoka abantu nabo bamnyogete kurwege chichi bakarumba limbali tokaminyoka lenda soko konya bintu by'abana nabijete marangeti chisanduke bita byonsi nabijete byonsi pibana mbabwatikende bakole no na matemu otogo sabanga simbarati andonsi asole oiwetekerereke oikanga abana bagekiagarambe bangete bachokara matemu women rep yaito donya toto tige kiagara baibuli otole na mariga manne mono fire extinguisher kigali cyo kolimya umuriro egali ntwanya ganyete mono na tokarealize nganto bwate shortage kigali cyo kolimya etogo sabo mugabano ito simbarati atokonya ase sub county kigali kiberororo so that yakare kisha buneke gya tokeire twanyora cyanyara ko turi muri umuriro bwango ase county ya Kise nigo barachikumirana no muraibensi ya Kenya ase nyomba ya yoburai miyo muchomane no Nairobi ase barachikwane kyabuna bachikukwanira amagenderero ntwa twarige ikarubungali twabunire bunge mpaka next week erigere tonyole libaga tuchikumutarire president yetu ya Kenya ali Nairobi ebintu bigo toira Nairobi nebintu bigo usikana mwana inchi president tubwate bono ga Kenya neyemo okuruku muske William Ruto president ndeteye governor neyemo okuruku simparati n'abajumbe aba MCA kere ward noyo moyo muroche gaiga na bali nominated ku chipati cyabo egento kego toira state house etokogenda tuchikubwati ebintu chipara egetikia ndege ipare yanene kogenda mpaka Kablong chinyagitari chaito cancer center chichiro bono muna boni ge chiro ya nyambera twaye 350 million
president ya promise ye chiro ya daraja 700 million egetiga ituye stadium 600 million ebintu ebi na bitotayete koenda kumubori igege ntokende nko batebi state house no to gochi sengenjo ngwaka na tore tax no mugusi omoske Simbarati igale deputy party leader ye chama ya ODM broad based yeto soete chama yane na inje no ODM party leader yane yaso eto ODM mwaro de bintu byonsi pipi achire luo Nyanza ochioma bei mate gai 2027 neche tobori gunga chama ye mwaso nkinu mwaletire gusi una broad base ebintu tokoenda kubori abantu bateba twakorera magoso totachieti kubori bateba twakorera magoso so as leaders no muskema sasateba we have to do a decision and the decision to make oikatoka ndi tubwatia magendero yaba ranyora chi constituency chito une especially kuruga ali sinduete bonchari ali bonchari ntobwate problem ye gitikirikia ndege na ndi ntutagetegeti kubuna gitigire igo buna kiarenge kebe renovated ke nako korani chindege chichinge pia ntobwata mangana machi tutagete togende linde torora guse president neto HBSH pia amangana ye chiro ya ito chiro chito gakorosi chiro especially no ankuru ali chiro sinkoru ye chiro yasune kato chiro chito chera boigo amane epara ya ito ekorukoru migori idarachase tutagete interchange aisi daracha mbiri chi accident chabere chinyinge sana ekiagere pare nabo ya wenerete iche agenda baka daracha moja aga ige accident chito ikonya koba nabo ige para ya ito ya keroka ya itira bantu baita bange keroto kwenda Nairobi ebina byo bintu bigo to iroro ntagete ko tayiba gusiba itonga nto bwate mamo chandons ekiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu ndorobisi ngakito gokora eto Nabaigo mugabana bwe county ya Machakos Muske wa Vinyandeti obatenenirie abobsa 35 na batatu be county yo asama mocho yo kubwatanirwa no bukurumi kinga kicho korusia ebango Muske wa Vinyandeti nigarure okoralia buna nachkweneke buna abobisabo tbarigo chikoirana abisi kolende mbanyale bakwirerwa egetambokero. The following county staff are hereby suspended with immediate effect, therefore will be required to hand over to the respective chief officer and cease transacting any business going forward on behalf of the county government of Machakos. This is because they have been found capable in one way or another in fraudulent syndicate. Yvonne Chalangat, Revenue, and Angelina Muindi, Revenue. We must shift the culture from one that demands corruption to one that demands integrity. We must build systems that reward honesty, not shortcuts. We must protect whistleblowers, not punish them. And thus, I urge you to support me in this fight. It is a fight we must win collectively. The public must also do the right thing. When in doubt, seek clarification. We must stop supporting the culture of corruption and rent seeking. Ladies and gentlemen, I will briefly mention the matter of pending bills as advised by the Office of the Comptroller Budget in the letter dated 15th August 2025. Upon assumption of the office, I inherited the following: pending bill 4.2 billion, which we have strived to reduce through annual Naboigo omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura nigamuchirie abarai bali babeire bakuneria abantu babwate obalema angemono ashinga kichyo kuba emirimo asinsemo ao chinga kyatebire buna nachkwene kyabuna abantu babwate obalema bachikwegwa emirimo nabegengeli yabo wekiraniwa. Nafikiri ni vizuri tuelezee viongozi wakati wanapozungumza masuala ya watu wenye ulemavu tuwe na kule kutokuwanyanyapaa watu wenye ulemavu. Maana hivi karibuni tumeona hisia ambazo sio nzuri sana. Ni kama kumdhalilisha mtu mlemavu eti kwamba hawezi kazi. Na watu wenye ulemavu kutangia mwaka 2015 tuliwapeleka katika NYS na wengi wamehitimu sasa ni miaka 10 katika nyanja mbalimbali na hata wameweza kuajiriwa kama kule KRA kwa sababu
ya kujifunza kule kutokana na kule kwa NYS, wengine wako katika Kenya Airports Authority na kwingi tu. Kwa hiyo ni muhimu sana viongozi waweze kuelewa kwamba sasa hivi tuna sheria mpya ya watu wenye ulemavu ambayo imepigwa imeweza kutiwa saini na rais mwaka huu. Tuna sera mpya na serikali imeendelea kuteua watu wenye ulemavu katika nyadhifa mbalimbali. Tume kama tume ya kuajiri wafanyikazi wa umma, tume ya jinsia na usawa, na wengi tu ambao wameweza kupata nafasi za ajira za kawaida tu katika serikalini. Kwa hiyo wakati tunapozungumza kuhusu watu wenye ulemavu, isionekane kama tunawadunisha, ni kama kwamba ni vidude tu. La hasha, ni watu ambao wanafaa kupatiwa heshima, kwa sababu Kenya imeweza kupiga hatua mbele sana katika ukanda wa Afrika na ulimwengu. Na ndiposa mwaka 2018 tukashirikiana na Uingereza kuwa na ile ambayo tunaita Global Disability Summit. Nabaigo abaraibe kiombe kia aboncholeria ba matatu barurogo koseria guchia ase serikali guchia kwimokia lichiko asama boko abo onya serikali terigochia kwimokiria abana boda boda abo babeire bagusambirwa kigali cyabo chingaki cyeme basukano nigo batebire bonamba chikwenekia engeria yabonguchire goikerana abantu abechi bigipigi abagande bechi bigi basambire kigali kitomono na ende serikali tirakora kende koru kigali kyasoa gusamba kuro mutinyo nane basambe gari Donholm Embakasi sub county Nairobi county mutinyo yobweka okianda basambire kigali sato wekera rero eyuninse ewike monenus basambire kigali sato ono mbako bo bwasoire ekogendie gari azikipara kya Kenya asengenjo okuno mondo bwe pigipigi eithe gari aesa ambugo soitu serikali yokara kende. It has happened. We have not had the Minister for Interior, the Minister for Transport, the regulator NTSA condemning these criminal acts, and even the IG, who is leading the law enforcers, has not come out not only condemning the criminal act, but also we have not seen all those who have been involved in setting ablaze our vehicles arrested and arraigned in court. So we are just wondering, and they feeling the pinch, and they seeing the insecurity on our roads. Na wekera womanchito murigeria bwigeta Senigen Soko TV na tukutera mwana maya asentra yo wingi korendege koragase ya moya bona margoba amona chensa isatu cha margoba no inyore ayanda mange chinga kiyomto Clinton ondige nabiga Frida Kirba guchikone kyabuna ko korenta bali asentra yo wikenano nabiga basaki baitukura county ya Kisii county ya Nyamira wike county nene ya Nairobi no bali kwene kyabuna gutuma bali chirobot cyabo asentra ya bene yende guchengira emero bire tumegeta Senigen Soko TV nero obrosobo mugusi erietariane Diana Demo.